no dey about social media say wo bia tibum no wo ka bia no nti na me so matena ya me di bi ebro eye Bishop Daniel Kwadwo Obinim a wo ye wo bofo a wono otimi dane sebe wiase mu mu anyina ekọ amanfo daye mu ekọ gie hu na se obegya na so dem se wo ba sori na wo ni sika tena se na fo wa no fafa eyi ebradia ye na no nyankopon ani so sen se na obekita unsem 10 cd 5 cd 20 cd no kra na e na hyi no so ba me ba afore na ese wo didi nyame atam kakra wo bi aka bi Evangelist Nyame Rasta a young evangelist ono so wode ne de na fa ye wi base ono so ai na bi se wo sakra ye wi for e de aba nkwaje mo wo boy duma pa sabra mi ka se Evangelist Nyame o wo South Africa wo so wo boy duma e de abre e ye wi for na sakra na empo no wo no kra no wo ye duma de abre wi for na ne ye ne ya se wo de bra mo wi no ma san de akọ e ye asori dem e de akoba afore ma yesa dem no me kura do sopo e de omachi hey na entin wo ni tintin tietie ma so person o kire eye Bishop Obinim se eye oba kunani na da no bi wo mo ba afore do sopo na nkrofo de mpempem wo mo nyo ma honya de abruso de bia komanya na sika ne soso pa na so na wo ba no kitaga na last coins 5 pesos no wo de ko ba afore no na so nyame ani panti wo hwem wo pese o kire eye Daniel Bishop Obinim se enye sika ene ye de nyame ase na mo wakoma ene ye de sum nyame mayanko so nyame hom na sesia His Excellency Reverend Dr. Bishop Archangel Prophet Obinim. God bless you, boss. We are boss. No doubt. We are legend. Man, say boss. Abeka say. Na so dem yemfa 10 cedi ne 5 cedi. Embeda nyame ase. Yemfa 10 cedi ne 5 cedi. Embe bisa nyame ho ade. First of all, me chia boss obi a obi a. Mama sembe cassette ya obi nye bi da. Sa de ne majai. Udi Ghana for chia boss. Ye obeye no. Pese me nje collection. Me nka so obi mfa sika mbre me. Me pe bi a me besere. Boss South Africa me we. Was South Africa. So South Africa no Johannesburg. Me ye adwuma me ye sika me nya no. Me de kohwe nkrofo ma o. E wo wi base. Diana Madam Gubi anam ni ko school di matem da bia. O se nkrofo na wo di sika e kohwe omma no. Omunya sika mda koma asofo. Som de manya me. Na wo young boy what about bra wo di sika na job mo free wi no mu. What I say? It's as if Tibra me bro ha nyina na de na ya me yan say masan bresa this kana wura we base akotwa fold be ne mpabo ne ma obi no na nkofo san be twere gu me video say settings fraud en na ya na makoma ya me ya na nipa bi mu ntem ase no because so what I say me ndi collection me pe me sere kura den se menya me ka se me pe ka so what e ko yi a me se me pe ka de me video gu me preach e ko yi o can I feel many 126 million. And through 200 million po. And when you know, over trust me your settings me a year, will be a year fraud in the settings. And won't talk no cry. But Ghana no all kind of cry. Almost almost sell. And I'm going to inform my someone say me. Because so by beer, your best master bra bet to me into the other marriage. Oh, my boy, Miss Nyamia don't want many of my cassia. E me no da ba kompo a wonko ukunu ho biem yo nti omuntimi fa ma asem betage me so what you say nti the eba ne say o me no fraud settings and me ye dim o me ye sanso a ohun get to for no nya ka say so nya me ye fraud ne settings o me kume for sure because o be yi na ka che so nya fraud this settings na o ye dia o me ka say me de ma dwen na me de o mpesika na o me kume Dina me be preventing but microphone tiase so nyame ye fi o eno kre by Ghana for can some to no one fi o mo a ye udi woni baby DJ your boy zamena ye waka ye that video bi na ye ono for sure on say Ghana focus wo for sure me TV Ghana for the yanuku no but boy na so tiase na enkra we say kai me era de enya samata angels yes Ghana for ankasa ba ko na ba ko we na se ba ko wi me just sure what you say matise yes so omo wo brochi thank you but Ghana for the no can some to e ka ho but baby DJ o man gase wo
the whole Ghana. Akran so why fresh wow. Ye be kun. Wow. The Ghana forecast ma to so anya sma. Hey, boss ye wa so fo bi o Ghana ho. Omu din asai. Omu ye de enye ye biem. For sure. Nkofo aka so omu wi nipa moja. Omu no pad. Omu ko ma epoase. Ama abeka system nim bebre. Nti omu pese omu try ananka. Omu proof is entesa but enye ye biem. But at once say asama obeka hye nipa tiri mu. Yes. Enye easy so betime ye. No. Nti kan ya aka. Nti Ghana forecast say we your settings. We say we fake na say one me yi ho ano a bonsa aka ho no nti ade ba ko ne say me papa Obinim na me hira wo nyame ndi sika nyame left ne fro de ba me san ko gina so nko fo mra wai left ne fro de papa me say ko gina so akofo ma ba de nyame ndi sika na me kai a o man na yi mama no ki asema Obinim beka say me papa Obinim beka say ye mfa 20 10 ne 5 cedi man haso dem be de nyame ase nyame ye disika na dana ase first kan de nyame ase no ye mfa sika de nyame ase o pade o nyame ho anye sika na ye de koje but se obenya nipa na jeje o musika age se o kire o mo se nyame o pese o pe wa ase ko age se o disika mu odubre no oba kunafuo bi the temperatures ekoto 1 billion collection bowl mu collection bowl ya de 1 billion tum no ono de temperatures ko tum yesu say temperatures na wo de atum no esom bosene 1 billion anko for de atum ti nyame mfasika ho but you say nyame dwuma na be business 98% abe say ye boabo nipa no na yakata o madwene so na omukoye adwuma no mo de abreye omukoye adwuma no mo de abreye omukoye adwuma no mo de abreye sa na nyame adwuma na be me hia selfo na me say nyame adwuma no ye ne say ye kwotwe akra free boni ma nyame ye kwotwe akra free akra o mo yira o mo say but Ghana for atriri me a kire me say jabi nyame adwuma no we use it to gain money the music man invest ya share we for ma na ebi ton force ebi ton pabo ebi ton fo covers sika man invent na Ghana for chairman we dey bi ni kwase me de eji we for e was nka me to ka dem me so mu say nyame dwuma ya akra yie nyame dwuma ya akra twe so what you say ye di ni pa free boni mu omo yira yesu ba dwuma no ba isi 98% of pastors no enya akra na ye koyi omo ye boabo ni pa no ye boabo ma no an ya kata o madwene so ya kata o madwene so a afi na ukoye adwuma no de aba ukoye adwuma no de aba ukoye adwuma no de aba areho ndi asa na me papa Obinim be ka say na so de ye mfa 10 me de nyame aso nipa no so wada abontene unim obi one dan tamaso Obinim papa Obinim o sifi akese o kasa akese o sika o mawa buruchire enya woda but won soroma no obi da abontene won soroma no ebi da abontene won soroma no ebi dan tamaso o munya sika emfa ntwia so what you say nzani pe we ba so na so ka say ne collection ni sika o de ba to de on tumu a no ada company na wabie a factory na wabie and a business o ton tabia that be omo mo ton ko aduro ne tabia ne adonko ene sa next level this way no omo akobam into cream factory keke madam katri omo na abie company nti omo no omo timi tum at any time omo timi to so nkuta sika simesi a won sa nyede yen enka esi nyankopon so gese okuta sika bi ansa na won sa aka na ho moa oh no oya ne sa papa na afien o da na dia manipa hu se nyame dwuma no eye boabo nipa no na kata ma dwene so na jeje musika but papa me okan no and like mimi hun ebia no nim ne own angle all kind free but e do we na asem ne ya critical also wa onim so this is can be abeto bia be fa wa de ene ma me yem shame oh asem na Angel Obinim Reverend Dr. Bishop Obinim kan no but papa no I don't understand and a lot of people won't understand and this word will damage you I swear me wo first second third fourth eye mi sofi so nyame ubi sa avram be mo she obeka kire but so God bless you avram be mo she me wo first second third fourth eye
na enye spiritual eye na make o nti me first second eye no na me use first second eye na me use nti third and fourth eye no eno me nyan use because me da so young na asam na papa Obinim aka no ebe damage o be pira o papa me papa no me boss no me ye dan me boss no udi ka jam Evangelist Nyame wono so ni de ne se wate if I comment bra so Obinim na ye right ana Nyame na ye right me kan ma akwa ntwa akra